Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolah lo. Biar lo jadi orang pinter. Lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Hah? Ini lo udah jadi tukang insinyur, udah pinter, masih aja mau dibudakin orang. Kalau cuma jadi supir, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi? Ngapain gue keluarin duit banyak-banyak? Lebih baik gue pergi haji berduanya lo. Dul, gue berani tunda pergi haji berduanya lo sebab gue pengen lo jadi orang pinter, jadi orang gede, supaya hidup kita nggak susah. Dibodohin orang terus. Besok lo pulangin tuh mobil. Gue nggak suka lo jadi supir.